Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Lakay ka na talaga, paray. Tal na ka man mit pare. Duwan day ta sa rukod mo. Marigata nak nga ron amag na. Iso ang nagsarukodak. Day ta ti pakakita na talaga lakay kan, paray. Kit kita nga ron no adan kwarog edi paradaan tagpa etulodak edi barangay hall. Kano na panagaran, paray. Na, kasi nung iti mangitulod kanyak. Sapay marigata nak amag na. Ay na, oh. Siyak kumaa. Sika na. Ayan na nga iti tricycle mo. Adamat pamasahik kahit. Mano day ta kwartam di taya? 10 pesos. Ay, kurang ah. Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount, pare. Ha? Sige, ano sa mo tag sa rukod ama panidya barangay hall, paray. Agurayak, ti pasayeros kaw. Asaan na senyor? Tadyak kaya ti mangtay di ti discount. Punay kamatan ka ba dong? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni Kapitan. Di mo matinlugan dita tricycle mo. Nay, nangagmaw dagiti imbagat king kuha na maray. Adag dito tersinak apang iparparadaam dita tricycle mo. Iso anang ngagaw. Pudno mat apilay ni parinteng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagam mo. Nasaktan tirik na ah. Kaya't kung arot amasaktan tirik na. Ay puunay kan. Ni Kapitan, oray agpilay-pilay. Nagagatlat ta, Kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Adagay ayam kanyak na pasaheros. Ay na, nagsiksi na balasang dayta. Nusiksi abalasang, alisto ka amapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni Kapitan. Di mo kayat nga ito loud. Way, umaya ko na, ding! Umaya ka! Panawakan, marikwana! Umay kag loganain, mes! Mano ti pasahe, aging ga ijay ili. No, balasang, libre. Balasang akpay matlaan. Ay, kat libre ka na, adeng. No ngay aging ga ijay pagbuyaan iti sine. Ay, kat libre lata, ah. Basta balasang nga raw, adeng. Itulod nak nga roden at tatabadong. Anya, tataba daw. Manong ko na mutin, ah. Manong? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo di na sangwanan. Ha? Manong pailaan. Uray uyawin nak, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabuok mo. Sige lang, uyawin nak, libre ka lata. Nagmayatan. O sige, aglugan na karudan, tatabadong. Kunak, ano adda dito'y paradaan nyo ni Tatam Abadaong kwaraw? Saan nagparparada dito ni Tata Badaw? Tapay asaan? Ijay tersina ni kagawad ko anang ti pagururayan na iti pasaheros na. Kasta aya. Nasayat mait no saan nagparada ditawi. Tagawan namin na pasaheros nga may aglugan ditawi. Day, jak amuday ta. Nang runa no balasa nga pasaheros. Nagalisto ni Tata Badaw. Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraw. Ay napudnaw. Kasla itay. Siksi jay balasang intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasaheros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Ha? Agaluwad kanya, dayjay abadaw. Agawid kan, Tata Badong. Ay, Manong Badong. Mapankag buya iti sinay, mes. Wan, iso nga rod adito'y tinagdisaan. Mabalin ti sumurot king ka nga buya iti sinay. Ibayadan naklakit di. Ay, katwa na. Ada pa'y merienda na, no kayat mau. Mapantang nga rodan, Ay na, nagswerte akaw ni tangal daw. Puro nagpipintas, ti pasaheros ka. Apay nga itakala nga sumangpag, Badong. Kat napanak nagpasada. Basta aki din ti sa ludsud, ma'am. Rabi ikaw na yun na nagaway. Narigat nagpasada ita. Awan pasaheros. Ala, iyawat mo nga rodan jay boundary. Kanya boundary. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Ngam, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awan ti boundary. Na, apay nga awan? Ha?
Dinak man luklukwan si kabadaw. Awan nga raw, di papilo mo kiday. Balasang kanuma nga men, ti iluglugan mo a pasahiros ma. Nagko na. Amin to mga mingi bagbagada king kagapatpat yan. Balasang nga raw dyan nagpara, daki di ilugan ay. Ha? At dala maamwak akalukwan nga aramidam makitab. Awan nga raw. Kalukwan nga ibagbagang. Awan ti boundary, amay tid cooking ka. Tawan ti pasaheros. Itay pa'y laabirbiru kan na kanya angkel mo, kwarog. Apay, antay. Agpaitulod nga rod kan ka ija papanan na, naagpilay-pilay lata. Ira na ng tumit nga minti agpaitulod no mapanak agaram. Ay, inan-anusan na tinagna anapan ija barangay hall. Siyempre, unag paimot ati agaram. Tanay, agtapos man ang titawan kat baro aklata. Ay, nagpiksa mo't ti panagbusina mon pare. Anyat problema aya. Kaya't kung nga raw tiyag busina itinapig sa paray. Nakapaigid ak lang aro dun kag busina kapailaan. Kaya't kalanga businaan paray. Ta nakasarukod ka, magmag na dito igit ti kalsada. Lakay kan. Ilugan nakman nga ron. Ah, Agpilay-pilay ak nga ron. apay, saan pa yan na imbaga na yan? Dahil tasaka, manasakit. Nasakit lata pare. Ay, pasensya ka na. Ta, dahil tricycle ka, pang balasang unlay. Ay, maditikas ta ah. Agpilpili ka mo iti ilugan mo. Diyan nga ron ka tagilugan itila kay apadam. Nay, agparpara man ang dyan balasang. At dan pasaheros ka, balasang. Panawan ka pa'y paray. Si kamanan. Si kamot manay. Ay na, sika talaga manong badong. Nagkita taman na. Mapanak ko maijay ili. Ay, kat itulod ka na. Libre manan. Kunaking ka, basta napinta sa balasang, akasking ka, libre. Aglugan ak nga rudan. Sa dino nga, iti pangitulod aking ka, ateng. Mabisinak kat. Mang restaurant ako man. Ay, uray siyak, mate. Mabisinak. Duwatan amang restauran. Ay katuan no kayat mo, subuan ka pa Na, tangaro din Nagmayatin ngay, nukasta. Nakitam di balasa nga inlugan ni Kabadong Maray. Wen Maray, nakita. Am-am mom dayjay abalasang. Jak nga rod am-am mo. Taitala ang makitak dito barangay tayo. Uri siya nga rod Maray. Jak mat am-am mo. Asino nga ta dayjay? Dayjay manantay balasa nga inlugan ni Kabadong idikalman. Aya, kasla kay kayat na ngaglugan iji tricycle na. Apay nga ta, Mare. Anya nga iti panag ko na, Mare. Naskan ka di nga ibagata da iti kan ni Mare tuyang. Ay, aga pa danto. Ay, makabasol tapay. Kano nakapilpili iti pasaheros dayjay akabadong. Wen nga rod, Mare. Di nakayat nga ilugan ni Inteng. Dayjay kit di abalasak, asaan na nga am-am ti kay kayat na nga ilugan. Kat ni Inteng nga agpilay-pilay. Saan na akayat nga itulod? Uy nga ruda Ay, sikaman kit di Mare. No ipulong tan kan ni Mari Tuyang. Bye-bye antan sa langan ama diskubre ni Mari Tuyang. Wensa narigat nga agpaiso ti makabaso kung Mare. Nagda-tricycle yung kinitata ba daw? Yung da ito yung mat-tricycle ko, di kaya't mo pagluganan. Amo mat ni tatam abadaw nga agodo nga kita. Ngam awan mo, dinak mat umay alaon. Ay, malagip kaon. At da napinta sa balasang ngayon tulod na itay jay ilay. Balasang manang. Una na, napintas nga adayaw ngam itisi ka. Misigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Bareng makitak ijay ni tatam abadaw. Ay muna, umay ka nga rutin naglugan. Nay, Inteng, mayon unnat mo matanday tasakam anasakit. Ay, uwan nga ron. Ay, mayatin.
Ket, saan mon samot ta nakasapulan ti sa rukod mo? Saan ang tawan sakit nan ti sakak? Oh, nasaya at mo't no kasta. Tapno saan kan amarigatan amag na amapan ije barangay hall. Hindi nakmakantsawan ni Paribadaw. Ipakitam kan kwa na, asaan ka pa'y alakay. Lumakayak pa'y lang mo't. Ay, katwan ah. Ay, kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong parem. Padasak man ti tumakdar nga awan sa rukod. Oh! Uy! Nene, kabailamon at talaga ah. Ay, saanin ang nasakit ti sakak? Kabailak pa yan ti kumugtar. Oh, nagdakil matan ti subong manong pa doon. Mabising gayam to manong mo anatarakay. Sa bagay, si kamot kit diti agbayad iti ado nga in-order ta diti restaurant. Asina ang tagbayad? Tuyan! Ha? Asino day takapakat? Ay, kwa. Iso ni nanangkaw. Kanya! Ay, antig gayam. Saya atom tagsaw ba daw? Ay, asawa ka dahil. Ay, panawan kayo nga rodan dito. Ay, saan nakapanawan na, Miss? Ay, Tapay asan? Asino day di ababay? Manyangag pa'y sutinagan na. Ayak mo nadamdama kain. Isumat lagayam nga awan mayaw awat mo a boundary taadagas gastosam. Ay, di na mo itong tandito yung restaurant na. Tanagado ti tao dito. Ayawan bidang kaw. Luk-luk kwam ti asawam. Oray man pa'y mabay nang ka salbag kalaklakayan. Ay, bigat gaya mo na. Apay abim mangun kan. Kaya niya sa bigat ay. Nangagkaw yung taraok ti manok. Maturog ka pa'y. Apay paturugin na. Mapanak agpasada na. Nagkunang pasada ka. Yung tricycle ko nga raw, agururi ijerwar. Saanan ang mabalay ng pasada ka? Tapi asaan? Ay, di nakmanulawin si Katuyan. Siya kauntang pasada. Anya? Sika? Katwan, ngamen, awan aramidak akalukwan. Saan ka tuladan, apuro kalukwan tar aramidam, kabayatan ngagpaspasada ka. Paraw, mabalin nga iparadak mato'y tricycle ka, o dito'y paradaan niya. Ha? Ayan ngay ni tata ba dong gidrive dita tricycle niya? Awan. Ha? Imbagak nga agyanan ijay balay, siya kuntang pasada. Mayat ano kasta? Anya ti pagmayatan na. Kasanaw, amin ababalasang nga pasahiraos, agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan kwaraw? Amin na babalasang apasahiraos, kukam amin na. Wow! Awanon ti kaagaw mo. Nagmayatin ngayon kasta. Sigurado nga ro da makaasawa ka. Wala, inakalaan ng tricycle, taumay kun iparada, tapno makaurayak mo iti pasahiraos. Sige, uray si kanti pers iti pila. Inteng, mapanen agpasada ni Kwarog, agpaitulod ka kadikan kuha na. Ay, jak masango nga itulog ni Uncle ka, wantay. Apay nga adi mo masangaw. Mapan ko nga min itulog dyan arar makabalasang iti pagtrabahuan na. Ay, Ah, bayam nga ro din Magmag na akon. Isupay nga exercise ko. At damot ni nana tuyang agpaspasada. Day tricycle na nati paglugahan na manggay. Sa payawan kwartak apagplitik. ay, katno nga'y libre. Kano ni pare ba dong? Di na kayat nga agilogan no awan kwartam. Ninto ke marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, ne. Si kamo gaya marito yan. Umay kan, taitulod ka dita barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklangan tawan kwartak ita. Inalang amin ni Kumare. Ay na, kapitan, libre, basta sika. Iso nga umay kan. Ay, nakaado ka siguro iti pasaheros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros ka, ni ba daw? Ta sa anak namin ngagpilpili iti ilugan ka. Lakay man wano bakag, bungal, topaul, ilugan ko lata. Ay,
Ay, mayat dayta, maray. Ay, mas kayat da ka apagluganan no kasta. Ay, paray, anyat ar-aramidom ngay. Damagan pa lang. Magitkitam lang aruding aglablabak, pare. Wan nga, Ape. kapay nga aglablaba ka. Sapay nagado. Nituyang mo nga aglaba ngay. Isaw tinapan nagpasada. Ay, apay anabaliktad mo tenti lubong. Ay, di na ka no mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramid mo abasal. Malatalabsan ka tama panak eje barangay hall. Ah, naguri ka man, pare. Saan ka mo na nakasarukan? Naimbaganan ti sakak. Ure man agtaray-tarayak. Oh, Ay, itulod ka pa'y kumadya barangay hall kay. saanin? Kabalak ti magna. Laki di. Aglaba ka. Sigurado asaan laaday tati impaaramid kan ni Marituyan. Ay, uwan nga rod, pare. Agasam taglampaso akpay ngay kanaw. Kas kadag karay. Ay, kasi akbat, pare. Ay, tatabadong! Agaramid kan tumit ngamin iti kalukwan. Iso ana po ka ti panagtalak ni Nana Toyang kaka. Ala sigay! Dinan tinagdipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aglilinipat tayo! Nay, abay ang kastang natintisaom na natuyang. Ibagamkin ni Kapitan. Ha? Aglilinipat tayo! Madi mati kastang ibagbagam. Aglilinipat tayo nga rudawn! Anyaya ti basol may kan ka ti bagbagam ti kasta. Apay! Masapul ti basaul tapno aglilinipat tayo! Ibagam day takin ni Kapitan! Nalawag kwaraw! Ah! Ay banang, darasam ti agluto ata mabisina kaon. Uray sa kanggail, mabisinak matay. Sikalay nga ya. Ay mabisin kami kan ni Kwaraw. Dandani akon makaluto. Ay umay ka manen makipangal daw Kwaraw. Ay, usan mo't At dalang umay ko ibaga. Anyat ibagam. Dahil baga ni Nana tuyang kanyak. Ajak malipatan. Aging ka ajak maibagakan ka. Anya nga dayta? Aglilinipat tayo ka na. Anya? Unang gail. Hay, Makakaungat itim baga na dayta. Anyat imbagan ni Marituyang ken ka. darasam ti agluto kunak. Umay ka pa'y lamaki istorya. Na, nasken amamwak inteng. Taday ja ako marek, naga daw ti binulod nan abagas kanyak. Kuna namat nga aglilinipat tayo ka na. Na, Ay saan ang mabalin nga aglilinipat tayo? ay win saan ang mabalin? Nasken asukatan na pa'y dagiti binulod na abagas. Jakmat mabalin na basta lipatan ni Marituyang Ha? Tapay ang gail. Kano imutang kanyak. Adda utang na ken ka. Dakla. Na, No umay nakpay utangan iji barangay hall. nay, awan nga rod ti aglilinipat no kasta. Badaw, lipatan tanda kita akaarubata. Nagkunaking ka. Siya tinangibaga. Lipatam ni pare Inteng, akanayon ko apagbulbuludan iti martilyaw. Kas kadaragaday, no datari maanag dito'y balay. Di mon sa pay insubsubli dagiti binulbulod ma. Wain, taka sa pulak pay. Kano'y di pa'y napalabas atawan mo a binulaw. Ita, ibagam alipatay ni pare Inteng. Jakton makabulod king kuha na. Uray ko manod damot sa balya pagbuludan. Awan may. Iso nga raud alipate maun, tasaan mo nga isubsuble dagita binulod mau. Ay, saan? Nalakaya ti basta manglipat. Sursuro ma. Isuro ka. No masabat mau,
Saan mon apan pansinon? Kanya, Kasta lang, taramidam! Marikwanag, nadamag mo ka din jay kaya ta mapasamak ni Marituyang. Anya day jay aya, jay imbaga na kanikwarog, nga aglilinipat tayo laangad. Ha? Imbaga na day ta? Wan maray, ang apay ngay akas lamadanagan ka. Ay, saan ang mabalinti kasta Isumot ti kunak. Saan pa'y anak kabayad kadagiti utang na diti tersinak? Ibaga nakid din nga aglilinipat tayo. Ay, sanak nga umanugaw. Ay, uray syakmot Taado ti binulod na abagas kanyak. Ay, agasam nga iti kinaatindog ti listaan na diti tersinak. Manumatan asa ko ti bagas ti binulod na kanyak. Ay, awan ti aglilinipat, maray. Ay na, nagpigsamot ti angin, inteng. Ewan nga raw. Ay. Itamang pay. Apay, awan madlaw mo. Madlaw ko anapig sa tiangin. Oh. Ay, win nga road. Agun uni pa yan tiro. Ay, matuktuklap samot taan. Ay, kwarog. Mangag mo da jay. Wanang kay, mangikaw. Ay, nangag na kanaw. Apay nga isungay ti pangibagaam. Kat sikat ti kasarsarita. Ay, umay kad sa manan makipangan kwarog. Ay, saan mo tangkay? Amot asan pa yan nakaluto ni Antay? Ay, talaga asa anak pa'y anagluto. Tanay, madandanaгаnak. Gapo iti nagpigsa nga angin. May tayab samot tanti atip to'y balay. Madanagan ka kadi, kwarog. Saan? Napay kumamadanagan na. Na, awan apulos dadanagan niyo. Madamdaman tunday tagdanag-danag. Magan tayo pa'y nga umuna. Isungain kagluton, banang. Ingka pa'y ilan sa jema itay tayab nga atip, inteng. Jak pa'y nga rod nangan. Ibaundak madan nga. Kat, asino nga iti ibaon ko? Ni kwarog Ay, kwarog. Wala nang kay. Siya akong timapan mangilan sa itiiraw. Ay, ingkape alang ti martilyo binulod ni Paribadong. Na, saan na pa'y nga insublay? Kasaan pa'y man? Ay nakat no ibagbagan ni Marituyang aglilinipat tayon. Na, adda pa'y gayam ti saan daan na isubli agamit mo. Sige, tamapan ko alahin Antay. Ay, alah, kaanakan. Ay, naganos talaga dahi ti akaanakak Nataraki pa'y ako nam. Ay, wala. Nataraki lang aro din. Naanos pa'y. Nadamin kan kwanan. Isungain kan. Nagpig sa tiyangin, tataba daw. ay, huwag nga raw. Dandan ni Jack Lukatan day turi daw. Umay ko alahin di binulod mo kan no amartilyo ni Uncle Kaw. Kanya, martilyo. Adaya mo, binulbulod ko martilyo king kuha na. Adda ka now. Iso ti papaala na. Ay, awan ti binulbulod ko martilyo, kuwaraw. Pudno ka dingawan. Awan, kunak lang aruday. Kin ibagam kanyang kalmaw. Naglinipat kami, ngagkumpare. Ha? Kastamot lang timbaga ni Nana Tuyang. Wain, kinupyak laing. Kanya nga ti baga kini Uncle Kaw. Awan ti sublay, tawan mo't ti binulod ko king kuha na. Kin ibagam, lipatin na kaun, kas kumpare na. Amo magayam ti sumong batbadong. Ay, kuto na. Sinuruan na gayam. Nalaing ka pa'y nga grasawn. Wain, ta sinuruan na nga raw. Ita, awanen kumparim a kapitan. Awan matan ti ko kumarek abanang kan kwanang. Ay, kat kasta talaga ti mapasama ka. Saan da kaun apakibibyangan ita? Saan mo matanida, pakibiyangan? Awan matan ti agsingir kanyak. Kaya, awanan. Kano ado ti utang ko kadagita at tao. Ay, iso malako nam nga aglilinipat tayo na. Ay na, kasta talaga. Awan gayang pagbayad ka. Ay, naglaing kan tuyan. Ita, ibagamon ti kasta. Ay, naglaing kan nga agpanunot iti wagas. Tapno saan ka nga agbayad. Ay, very good tuyan. Talaga adakkel a problema day taan na panunot ni Marituyang ngaglilinipat tayo. Win nga rod, Mare. Ultimo martilyo ni Inteng, saan da kayat nga isublay. Kasano dagiti utang ni Marituyang diti tersinak?
Kasjay nalatan, ay saan mo't mabalin Ay, uray dagiti bagas a binulbulod na kanyak. Saan mo't mabalin kasjay nalatan? Kita man dati tirsinak maray. Oh, kita anyaya ti makita. Ay, maray. Awan mo't naka-display kadagita istanted. Nasaya tanadlaw mo. Na bulong mutlangan ti mamaday ta nakabitin. Nagangupay kit din. No saan nga umayagbayad ni Marituyang? Ay kapilitan amang rike pakaon. Na awanan paggatangan mi itinalakan no kasta. Talaga nga awanan, Maray. Apay, makatawar kayo dita sa bali at Tersina. Ay na marikwanang ultimo 5 saan da akayat nga agpatawar dagiti duma at Tersina. Dito nga Tersina. Ay ket makatawar kami iti adaw. Isuga day tati kunak. Patawarak apatawar kada kayo. Kanayo nakmet nga agpautang ka ni Marituyang. Ngem ita ibaga nakigden nga aglilin ni patayaw. Ay sana babalain. Ay, anday ko. Ay, naku, manadil ka mat ba na? Marwam kan. Ay, gusto mo tan Ay, agangin tumanen. Di mo pa'y tinarimaan dyan maitay-tayab nga atap. Ko, nangagmumot dyan baga ni pare banong ka ni Kwarog nga awan binulbulod na amartilyo. Ay, una yan. Ay, nagmaditigalad dagi jay nga agasawa. Ay, aglilinipat gaya ba? Sige, aglilinipat tayo man. Kahit kasanon nga jay bagas. Lipat mo na. Ay, jaklakit di makaturog amang pampanunog. Ay, sus. Irugi naman ang tiagangin. Ay, kunakon kay. Ay, ayan ni Kwarog. Ay, apay anikwarog ti birukam. Ay, ibaon ko man. Tarim na ti atap. Day talaagi babaon ti amom nga ramidan. Sikan ti mapanmang tarimaan. Ay, di mo bagbagakin ni Uncle ko nga dak dito yung Tersinam kagawad. Nay, apay, ilamlam mangam ni Kapitan. No, jak ilamangan. Ibaw nakmet nga umuli dyan atap ti balay da. Ay, tama lagayam. Saan mon apaulyan ni Kapitan, talakayan. Imbaw na ki balay da tataba daw. Nabay na nakijay. Ita, sa bali man anti pangibaunan na kanyak. Ay na, ingkalat tatulungan ni Kapitan. Kasano numatinag ijay bubongda. Di awan tun ti Kapitan tayo na anaws. Ay, hinak nga raw din tulungan. Badawng, mangrugin nga agangain. Ingkantari maanon jay diding adanda ni maitayab ti angain. Masadutak pa'y langit Damdaman tan. Namin anon nga imbaon ka. Masadutak nga raw. Imbag jay atap da Kapitan tanatari maanon. Patsambay. Kabailan na yan ni pare inting ti umulay. Ni Kwarog tinakitak anang tarimaan. Ay kadno kasta, si kamot tayo ti mapanmang tarimaan, dahi ta diding ti balay. Naglaing kan? Syaki dahin ti baon mao? Ay, agure ka man to yan. Kasano ang matarimaan ni Kwarog di atap da pare inting? Kadyak pa'y mat-insubli di martilyo na. Nagado pa muspusan. Day talaang ayam martilyom ikasapulan da. Esas, pimig sa tiangin Ay, delikadong santo yan. Ay, naglaing ka talagang agtarima ni iti atap. Mabalin kon ti mga sawang, Kyle. Mabalinin. Nay, daragsak kayong agulitag Wanantay, tasanan na maitayab ti atap ti balayaw. Oray agangin iti napigsa. Palakpakan ta ni Kwarog. Na, apa di kag palakpak banang? Na, kasano ang makapalakpakak? Kaasimat da pari badong kan Marituyang. Ha? Na, Anya tinapasama kadakwada antay? Ay, naitayab jay diding ti balayda. Ay, kaasi damot talaga Win kahit anya nga ti planom, inteng. Apay kung mga plano akit, kung nada nga rod nga glilinipat tayo. Sana ya Kwarog. Katuan mate, sak amis mo tinang ibaganda. Nangang mau. Na,
Kasta ka diti panunot ti adanakem na kapitan. Baybayan nalatan dagiti kaase akabaranggayan na. Wan mo't ngagpaiso ang gail. Ay, saan kan ngagsaupay? Mapanyong tulungan ni da. Anyat makunang ko raw. Intan ang gail. Kasi damot ngagpaisaw. Ayan na ngay ni Kapitan, kanda giti opisyales sabang tulong kada tama daw. Ay, awanda pa mate. Dagiti ko kumaray, ayan na ngay. Apay ngagberok-berok ka kasta. Itataka sa pulan taida, isumat ti kawan da. Apay, adda ka ba muntuya? Kano si katinang ibaga, hindi nga aglilinipat na yan. Aywan anya, angam kunkunak lang dayta. Naibaga maun. Saan mo na mabaling nga ibabaway? Di ka nga minagan-anad ka dagiti balbalikas mo. Jangarod kaya tagbayad iti utang kaw. Anya ka ita? Datan ti kakasay. Awanan ti mayat namang tulong ka data. Ha? Badong, da kapitan kan kwarog mo ti sumungad. Umay datan tulungan. Ay, Wang! Ay, pare! Adda kami dito, oy! Hagbibiting kami dito, yadigi ti balay! Anya ngay dayta ited mo kada marito yang kan kabadong maribanang. Daytoy bagas akananda, takaasi damot. Pudno dayta maribanang, awan pa'y iluto mi akanon may. Si kangay met marikwanang. Anya met dayta nakasupot nga ited mo. Kwa? Dagito'y grocery nga ited ko kadakwada. Oh. Agyaman nakada kayo, ako kumaray. Kita manday ta marituyang. Uray no imbagam nga aglilinipat tayo ide. Tinulungan da kalata. Si kapay tinatangsit nga agsaong aglilinipat tayo. Ay, kwa ko kumaray. Ibabawi kong dayjay nga imbaga. Nalpas mon anay baga mare. Maibabawim pa'y ayak at nasaktanan terik name. Siyak, saan lang nga nasaktan terik nak? Nalugi ak pa yan. Makitam tikas ta nga aramid mo? Ay, sus. Isumo lagayam akanayon anak karikop jetersi na marikwanang. Mala, di ka madanagan. Takalpasan da ito anapasamak. Agbayad akong. Kasano ang makabayad ka kat kunamot nga aglilinipat tayo? Iris day dayon, maray. Sukatakon iti kastaw. Agnanayon tayo nga agpapaghayam. Mo kunti bagam na natuyang. Dagsawak pa'y lang un-un na ang nakaon. Katno ko na midi ngaglilinipat tayam. San aday tati ibaga, kwarog. Ti kayat ko nga ibaga, awanen tilinipat. Kunak man na. Awanen tilinipat, kwaraw! Ay nanatoyang, an nadam ngamin ti balbalikas mo. Nang runa, no saan mo mat amatakdaran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agtugtugaw kala ang matdita inteng. Mapan ka agbalseg. Anyang agtugtugaw asasawam. Pudno mat. Itay pay lang nga obserbaran katap no amom.
Nakatugaw ka dita nga umisam-isam. Sa kanto agtang-tangad. Wala ta agpampanunutak. Kasta ti agpampanunot. Wen, kastoy itano agpanunutak. Taan niya ti pampanunutam. Pampanunutak, no kasano a dumuras ti barangay tayaw. No kasano a matulungan dagiti bumarangay. Oh, Kat, masapul nga umisam-isam ka. Nga uray ka la agtang-tangad. wen tapno nalaingak nga agpanunot. Antay, kanya tiraramidin niya ang kalijoy salas. Agpampanunot ka na. Ha? Agsala-sala matay. Ha? Agsalsala itan? Kat no umisam-isam lang itay. Ita, agsalan. Unantay, uray mapan mo kitaan. Ay, agmauyong sanday ta nga angkel mo, kwarog. Nakapanunot akon. Kanya tinapanunot mo, Angkay. Napanunot ko. Ti pagdurasan ti barangay tayaw. Agsala-sala ka lang, itay. Nakapanunot ka na dagaos. Mas dawak nga ron dito'y bagay. Tano agsalaak, naglaingak nga agpanunot. Ha? Kasta ka, day? Napadasam ka din ti nagpanunot. Una, kanayo nakmat nga agpampanunot. Nuapay ajak mat lamakas asawan. Kat. Yaging gayta. Jak pay mat napanunot isungbat na. Padasam ti agsala. Kita mga no makapanunot kanton adagos. Jak kayat. Ibaga danto pay nga agmauyong account. Andat makunam kagawad. Mayat metla ka diti napanunot ko. Mayat, kapitan. Tapno dumuras da iti barangay tayo. Nasken ang mapasemento dagiti kalsada. Tapno sumrek ti komersyaw. Katun. Naglaing kan, kapitan. Nang kopyaam nga iti dayta. Kopya ka dyan. Dakas ta kopya-kopya. No saan mo akinopya? May salang ti makunak. Nalaing ka, kapitan. Agpanunot akto pay. Una, nalaing kagayam nga agpanunot, kapitan. Ako pa. Awan ti makunak. Talagaan nalaing ka, kapitan. Apay maray, anya ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Agdamag kapaylaang, kitkitaam lang nga rodan asimsiminton dan dagiti dalan tayaw. Mas daawak, no apay nga italaang nga aramitin nyo dayta. Isugayam tinapanunot ni kapitan. Ni kapitan, tinakapanunot iti dayta. Wan maray, namatikan iti ibagbagaken ka analaeng ni kapitan. Kano saan mo't analaing iday? Kalimaing meten Kano pagrigatan ni kapitan tagpanunaw? Idi dayta, ngam saan itan? Ni kapitan itan ti kalaingan nga agpanunot. Ay, nasken amaamuan dayto ni badungkaw. Idanon ko kenkwana. Say-saya atem ti agistorya. Amangan no adamanen nayon ken kurang nanti istorya kenkwana. Nyatar, aramidan na dahito akong pare kaya. Ay, badong, ada istorya ken ka. Ay, sakbay nga gistorya ka. Kitaan pa ni kumpare ngayon tayo, nga balay da. Apay aya, Basta kitaan. nay, agtay tayo mo't ni kapitan. Apayan. Mas dawak nga raw. Ito ay pakit, kitaan. Denggam, tamay papankin ni kapitan dayto istorya. Anya tayo tayo. Ni kapitan tinakapanunot nga ipasiminto dagito kalsada dito kabildatan. Kita na lang nga napanunot. Hindi pa'y kuma. Ang apay ngay ngarod ngagsala-sala ni kapitan di tabalayda. Kapapanunot na daytan. Limo kay San, ti Tornilyo, ti panunot na. Uy, Angkay. Gusto na ita pa nagsala-salam dita. Bakit kita da ka dagiti tattaaw? Ang mga no sa bali ti panunutan da. Anya kumat panunutin dagay. Umay ka man, takadwa anak nga agsala. Ha? Tapno oras si kakit, makapanunot ka adagos. Kita man now. Tumalyaw amin a lumabas dita kalsada. Ha? Sumardeng kan nga agsalsala, Angkay. Displitak pa yaw. Inteng, anya man ang tinapanunot mo.
Ado ah. Uray kala nagsala-sala a Binoy-buya dagiti tattao. Sa anak amabain, ta napanunot ko anaskin atulungak dagiti bumabangkag dito'y barangay tayaw. Ay kat nasaya at daytaan na panunot mo. Ta problema dagiti bumabangkag ti danom. Uwan bet, iso day tati sa runok a project. Tulungak ti grupo da paribadong. Ay nagmayatan daytaan na panunot mo, inteng. Tainraman mo pa ni kumparim abadong. Ay, uwan ah. Numero 1 at tulungak ata kumparik. Agsalakan. Agsalak samutan nga agpaiso, inteng. Ah, Jakmet ngamin makapanunot. Na- Noan niya ti si daan ta inton madamdama. ay, sige. Agsala ka man. Mabiit ti agpanunot no agsala ka. Oh, kumusta ka ba daw? Andan danom di irigasyon? Agdan maray, nagadaw ti danom na. Iso nga naragsak kami ang bumabangkag. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Kapanunutan na gayam. Una, kanayon met nga iso ti para panunot kadagiti nasasaya at a programa a maipatungpal diti barangay. Iso gayam. Iso ano makitam nga agsala-sala iti balayda, bayam laeng. Teknik na dayta nga agpanunot. Anya, Awen, kasta ti style ni Kapitan nga agpanunot itan. Kita manjay katuday, bulong na tay pumay payapay. Sabong na butang, tay kubing Apay mare, takiday. tauray kalaat kanta-kanta kan agsala-sala di Twitter. Senan ni Mari Kuanang. Ay, Wan nga agpaiso, Mari Tuyang. Anya ay tinaknakan mo agsala-sala ka dita. ay kano kaya iyo akit danggayan dak nga agsala. Ay, pakpakawan. Mabainak nga agsala-sala dito'y malabsan dagiti tattao. Ay, uray siya. Mabainak nga uray tersinak daytawi. Kasano asa anak anaragsak ko kumaray. Nagadaw ti kwarta mikin ni badung ko ita. Ay, Aya, ay, isumot laan nakaragragsak ka Apay anagado ti ko na makwartam. kano nagado tinaapit mi abo nga tinatinmay. Diyo amo ayaday ta. Wan, malagip kon. Ado tinaapit yo, ta sinulbar ni Kapitan je problema yo iti padanom. Kasta tinapasamak. Wen maribanang, day tatipod na. Ay kat uray syakmot ano ado ti kwartak. Agsala kan agkantak mo't aga po iti ragsak kaw. Ay, may salaang timakunak iti dayta. Tangay ado ti kwarta marituyang. Ilibre na kami nga roden iti merienda kan ni Marikuanang. Ay, rumbang laang dayta marituyang. Saan ka pumanaw dito tersinak? No saan na kami nga ilibre kan ni Maribanang? Ay, day talagayam. O sigay, mangala kayon iti kayatyaw, tasyak tagbayad. napundaw dagiti bulsak iti kwarta. Apay an napunaw, imbulsam samot amin ang di kwartata. Ay, di kwartak lang, timbulsak. Apay kumapakibiya nga, di kwartam ngay. Apay nga imbulsam amin na kwartam. Anya nga apay. Ay, agpailiak kita. Tanya ti aramida mi ilay. Anya pa'y kumangay. Mapan ko gastusin da ito ado a kwartak ah. Anya, mapan mo gastusan. Ay, kat an-anwag kumangay, no jak gastusin. Di nakipadpadakin ka, ngay duldulin mo laktan, ti kwartam. Nga ngay tararamidam ko araw. Pagandara mo na da ito'y tricycle mo. Naguray ka mo't atata ba daw? Mga lakpay mo't itibwilok Anya abuelo asasawang. Itulod na kaw ni Ilay, tanay. Kaya't ko nagastusin da ito ado a kwarta. Kaslagap apura ka. Ay talagang agap upura ka. Iso adarasan. Pandara mo, da ito'y tricycle mo. Tanay, aglup-lupyas da ito'y bulsak iti kwarta. Mapantang arutang. Nakita ka diti Teresena ni Marikuanang, Marituyang. Isong ensardeng ko pay lang ti panagkaraid ko iti arubayan may. Kat imayak adagos ditoy.
Amuklatan maribana nga umay kaagpalibre ka ni Marituyang. Ay, naglaing kan anang pugto, Marikwanang. Kahit agpalibre akmot nga ruden ak ni Marituyang. Ay na, nagmayat ti agpalibrian niya, Marikwanang. Wan, ay nga maguray ka. Nay, apay ngay, agliblib bimot na ni Marituyang. Ay, wan. Nay, apay maray, agan anukan. Na, agsangit samot ton. Ay, Marituyang, hindi na o di ang nagkikita tayo. Uray ka la agsala-sala ken agkanta-kanta. Apay nga itakat agsangit kan samot ton. Ay, di mo ibagbaga, Mari. Ang mga no ipaypaysuna. Ay, talagang ang sangit akaun ko, kumaray. Nay, kun kahit. Anya aya ti problema, Maray. Ay, problema kita ni Badong Kau. Ape a problema. Kano ipaspasikat mo nga do ti kwartayaw. Ay, kanayon mo tan ijay sugalan. Ayay. Anya. Kan adda mangidandanon kanya, ngadda kano pa'y babae na tagailay. Sos, problema day ta talaga. Ay, sayang tinagrigatan nyo a kwarta. Nubus-busin na kadagiti awan ka us-uskan na abanag. Ayan niya ngay karamida ko, kumaray. Anya ngay nga, tati may balakad ka. Kasanutan ay amatulungan ni Marituyang, Marikwanang. Ay, tulungan dakmatan na. Insukat na ni Badong Kau. Dayta ita tinadagsen aparikot ni Marituyang, inteng. Nakabirok ni Badong na iti pangisukatan na kunkwana. Ay sus, nadagsin aparikot dayta. Agpatpatulong nga rin kanyak. Eh. Kat, anya ngay nga kati maitulong ko kunkwana. Ay, tulungan tayo ani Marituyang. Awan nga rin mapanunot ko, mabalin ko maitulong kunkwana. Bayam ta siyak panunaw. Sige, tasikamot ti kapitan. Rumbang lang asikat ti agpanunot. Hops! Nanday. Apay akong lahat at makder ka. Agsalak! Tapno makapanunutak analaeng. Di ka lang mabain. Dito pa'y makitkita dagiti tattao ti pagsalaam. Lading ita, tataba daw. Ngamusaan ka na kaya't nga itulo di jay ilay. Nay, apayasan ngay. Agbayad ak mada. Ado pa ti kwarta di tao, kwaraw. Masya na kininana tuyang. Pampanawam latan ni jay balayaw. Mano ti kayat mo nga ibayad ko king kaya. Ibagamag. Nagawid ka kiti ni jay balayaw. Takadwa ni nana tuyang. Kaya no nagbanglaw kin nagpinta si kadidit ko di ilay. Mamuan ni nana tuyang dayta, jaklam maun. Ay no di na kayat nga itulod. Mangkita lang nga, hindi ti sabali at tricycle. Ay, kasyamot ni nana tuyang. Masyan kay ti kasya ba bakitan? Di pa'y agdigdigos. Kwaraw, agdadans manin ni Kapitan Dita Balayda. Bay amlat ta. Kastanan wag pampanunaw. Pampanunutan na nga main. No kasano masulbar ti problemam kinitata ba daw. Kasta aya. Kaslagbal lang akit kitaam. Nga makapanunot to day tayo ti solusyon. Ay, jak panunutan nagbala ni Kapitan. Amok ama nagtulong itipada na atao, kwaraw. Kita ma, nagsardingain. Ha? Na, anya nga iti kayat na asawunday ta, kwaraw. Kaya't nasawain, nakapanunutan iti solusyon iti parikot mau. Aya, ay, nagmayatan. Sigay, tamapanak to agtingkyaw kin ni Kapitan. Nay, kapay ngay paray. Sumabat-sabat ka mo ilatan. No sa dino ti papanak, isumot ti papanam. Ay, agsarita ta. Anya ko matipagsaritaan ta paray. Luklukwam ka mo ni Marituyang. Ha? Ada ka no chicks mo ije ilay. At ayamay, awan paray. Ay, makisugsugal pa'y ka no ti aramidam. Nagkunamo day ta. Patpatsyo mo na kita nga gitandanan. Ay, sardeng mon aluklukwan ni Marituyang.
Saan ko alulukway ni tuyang ko, pare? No di mo isardeng ipabalod ka. Ay, saan mo ta? Apay ko mga ipabalod na ngay, pare. Ipaturay ko di malungsot ka di pagbaludan. Ay, pare. Ay di kabut-but ngin pare. Ha? Talaga nga aramidak. Apay tuyang, impulong na kini parin day. Jak tupay nakasarsarita ni Kapitan. Nagsabat kami dita kalsada. Kuna na nga ipabalod na kanaw. Ay, kunada day takan ka. Nay, apay naragsak ka ngay. Siyempre, at dagayang babaeng agsugal kapay. Di maibalod kan. Pulos asaan ka mapanbisitaan iyay pagbaludan. Iso nga balbaliw kan badaw. Enteng, awan sa ti pampanunutam ita. Ay, pag inanainak nga agpanunot mo't ah. Ay, awan kwarta. Iso anas ka nga agpanunot ka. No kasano ang maadaan ta iti kwarta. Anya, awan kwarta ta. Wen, awan ti maigatang iti bagas kan si daan. Ay, si kamot ti agpanunot. Ay, apay ngay asyak. Siyaklatan ti ka na yun nga agpanunot. Ay, nauman ti panunot ko. Apay, idi pa kasaknan ti barangay kan dagiti bumarangay. Kasta launay ti panagpanunot mo. Ita tapakasaknan ta. Di mon kabailan ti agpanunot. Ay, nagado apinan panunot ka. Iso si kamot ti sumublat nga agpanunot. Ay, anya nga ti aramidak. Ay, nagrigat ti agpanunot. Ay na, mapilitan aksamot nga agsala. Tapno makapagpanunot akmat, ana imbag. Ay, nanabanang. Tulad mo ti diskarte ni Kapitan. Good job kamat ita, Kapitan. Tanalaing kang agpanunot para iti barangay. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangat.